گند قورغی لسر گری فیزا باجروک آویسکی هاتی آوا کرن. جعالیه کی و جیای گاگو و جعالی دن واجی حیات چاوه مروف دبره وارن خالدیان وک خالی چکی لپیشوه راخستیه. جباجروکا آویسکی 2 کیلومتریان و بشیریه جی 9 کیلومتریان دوره. وک همو گندین ازدیان وی گندی جی گلک کوچبردانه. حیا سال نودی گند شیم بیه. لی او کوچبریا ده سال هفتهی و هشتهی دا بر به آوروپای دست بکریه جبر شرط و مرجن لسال نودی گند والا کریه. جویشون داتر حیا 6 سال بری ده گندا تنی مالباتک جیایه. ناوی من آواشه عشیره تاخایامه عشیره تاخایامه ناوی من آواشه والجواره خوامه براو ناوی وی گندی کرمانجی قورخه قورخ و زاروک مجی پاتشته خود دایه هنه شکر پیشه زاروک مه الألمانيانه مختار جلبامه الحمد لله مال خودینه برو مال خودینه تشتی خودی دانه مال خودینه اینجا اروپا نه مختار بامه از بابه مختار و پیریا کاوی و دزاروکی هنه اما جواره خبر نداره عرف خودی اینجا ما حتی تبیشی ظلمی المبوه براو اما دی ساجی مترکا جواره خواهی نداره عرف خودی اما حتی تبیشی ظلمی المبوه گندی مدرش مبردان جی چون اروپا ضروکی مجی چونه نکنه چونه اما مترکا گنده خانه دا جی خانه دا چونکه جی بابو کالاه و امجی تیره آشرمش بونه حتی بی قاسی حمد خدا رشکش دردی وی رش نخوشی وی رش بلایی وی رش ظلم یا عالم را خدا قبول نکه حتی تبیجی ظلمی المبوه برا خدا قبول نکه له خدا معاملت ببینی ناشغله و ببینی حتی تبیجی ظلمی المدره چار خشک بون و شش برا بون الحمدلله مال خدا ای چوی رحمل وان به ای مایجی خودی وان و حاضر بسترینه جپی فرمانا هفته چاران د قورغه دا جالیه شارداریا الیه جبو ازدین که جشنگال هاتنه هرمه وارگه هک هاتیه آوا کرن و اف وارگه هجی فعاله دما که ام سر سبه چون گند قورغه چند عربه آماده بون و 8 مالباتن جوارگه ریوی بون بر به آوسترالیای
خمگینی و بدنگیک مزن هبو. ین چوی خوشک و براو جیران بون. بر به خریبیه که پر دور و دریج دچون. به بالافره جی ریوتی 24 ساعتان دکشاند. جفرمانین برین جی زانه بون که ین دهره ادی و نگره. حیا روژا ایروهین همه جوه وارگه 2000 ازدی در باسی ولاتین بیانی بونه. عشیرین ازدی ین که جشنگالی هاتنه لوه وارگه سموقی، قیرانی، حلقی، شنگالی و شمالی نه. دبن چادر نایلون دا ماین و دبار زحمته. اف ساله که پره جیرانه جی جوانته برین. ام چند مال بون اما نیزی نوت مالی هبو و خودی حال حاضر امن و عیسانه کی بسری خواه والوی داریه اوجی بمانه جمانه دوره اوجی ایمه و خودی باشقم کسا کشتیت نه دمال جی مالک جی او کرکی بگاه دادی در باس بو اوجی هیچ زوبش بابو کالا و کالکی ویلوامه بو اما کریواتی کریه ویلوامه بون ویلوامه نه وکی دنی کس بگو حالی حاضر افشنگالی بود و برای آن 6 ساله ده ویلوامه نه و خودی تعالی وانو حاضر بسترینه مستر دا سوان شخور البام استرین وی خیره خوبات کرین شخور حتی ایرو در باز دبه و اینجا خیر به در خیره ایشالله خودی جوان را ذکریه بده و اوجی بر ظلمیه و خودی هاتن لوی در جوان را چکرن قامپ و تیده نو و اینجا و در خیره و بو اید چه قنادا اید چه امریکا اید چه استرالیا اشخور را درتی ویزای وان درتین دچن براو خودی براو بگو حالی حاضر 1700 ایسان اول بامه بو اینجا و بخیر به و نمان ماه 20 مالک ماه او 20 مال جی حتی ماه سستیا چارا بلگی کم بمین الا ماه 8 بوه ماه 8 بو گرم بو آوین بو ماه 8 ربنا افرمان وان رابو هاتن فالخوادي وما قرتن اما جيوان الرضاوان وجيوان البامة شاكرين وتشتي كان ماجي جيشتي مختار وبابي خب خودي وان راكرناو وبيريك مجو خودي ما تقصير نكريا براو شتي ما كريا مجبور رحمة خودي كريا هلبستوانا ji qorixê Asya Xerzan ji xeribiyê di derbarê hezkirin û hesreta qorixê de dibêje ku bêhna zarokatiya min ji tetê tê bîra min wek xewnekê kirasekî şîfonî bi rengê morî porên me gevolî zikên me birçî lingên me pêxwas xaniyek ji kelpîcan duwarên wê bi axa sor sehandî baniyê wê ji kêranên spîndaran û zîlên gurgurê bêhna nanê tendûrê tê pozê min buka baranê reng bi reng xwe xemilandiye li asîmanê welatê min bêhna zarokatiya min ji tetê
اره آواهین بره به کرپیچان هاتنه چکرن لسروان به دارین سپیندار و زیل هاتنه آوا کرن لی جبر که به سالانه والانه شلی و شپلیه خانی هجاندنه اف حال قدر گنده ازدیانه ویگا حال حاضر ابدا خشقا قور خمس ترگو حجری بو امو دیسا بسلماناتی دبون جامعه گنده وانه بسلمانش تی دبون و تخری بو کلوک بو عناب بو و حمدونا بو شمزه بو شاسمه بو فقیرا بو جنیریا بو بازیوانه بو خودت هنه گندتن براو میگه بازیوانه دهنه فقیرا دهنه جنیریا دهنه گیدوک بو گیدوک بو خودت براو هنه کاده تنن هنه کاده هر که اختیار سه اختیاره وان هنه خودت براو مانه پیر جنیریا هنه لفقیرا هنه والشمزي هنا شيخ وبير الور هنا الشيخ شمصانة أمزين شيخ شمس نورا خديه وبير جديس على المغو فقيرة وتشنيريا هنا أواد مات دقنت الهر دقنت داجي هنا الشمزي جي شيخ شمصانة آب تمو دگندا تنا سر خود مینه هفجین وزارن وی چونه آوروپایی او جی جپیوان چیه لی بهنوی در نکتیه شون واوگریه داخازوی اوه که قط نبه بلا هفجینوی بباوی جی قرغین لأوروپای دجین برریخستینینه و یکتیوان باشه بکده که مزن تولی آواکرنا مالا ازدیان آ باجار اولدنبورگ که بونه جوان هولدانین رحمتیاب صبری و دایکا پریشان هیجی به منتاری بحث تکرن بکتنا گند لعالی راسته فابریکه که مزن و بدنگ هیه قرغین که ده سالین هفتی و هشتی دا چونه آوروپای پرین خوین لور قزنج کرنه آنینه و لگنده خو فابریکه که ایر آشکی نیسکا و کارگه که شیر آوا کرنه بوان خزمتین خو جگلک کسین هرم راجی درین دباره وکرنه ده دما خدا هلبرین وان جرحای حیا قرسی همو هرم بازاره که باش دست خستی بیه لی مخابن دجواریا سال نودی نیزیکاتیا رایداران و هن خیرنخوازن هرمی وک قجیکن براتیان ایریش کرنه
tama devê qorxiyan birandine û malbatên belengaz yên bi qezenca xwe ya helal va fabrîke vekirine kilît derîdane û pişta xwe pêdane poşman û perîşan şûn va vegeryane xerîbistanê. Navê min Orhan Alaş. Ez bavekî Rişkotiya me Beyndûrkî me. Di dora heştê û sisiya de fabrîke sala Kemzê de di wê tarîxê de vebiye. Gava vebû û heta vêga em küçükê çewrê ne. Ev fabrîke qaynaxa Bêlgame bû. Di vê çewra me de qaynaxek bû ji me re. Em dîsa daxwaziya me heye ji bûyî me, miletê me, çewra me, dostê me her ji me re feyde ye. Wê ez feyde jê nebînim, wê dostê min jê bînim. Wê dostê wî jê bînin, wê pismamê me jê bînin. Naçe derba. Ev ji me re ye. Em dîsa dixwazin bi dil û can û çawa ji şexsê xwe re em dixwazin ku bişixule. Ji bo ku qaynaxeka Bêlgame ye û miletê me em feyde jê dibînin. Em neçin li derva neşixule. Em ji wî em dixwazin bişixule. û wextê dişixulî jî dora sî însanî jê nan dixwarin. Genimê Bêlgame weka ofîsekî ofîs li Siyasûnê hebû Tirkî Kîkoprî ye. Ev der û xurca ûn fabrîkasî gundê Qorxê. Weka ofîsa Siyasûnê hema genim dikire. Ew milet jî jê feyde didî. Ew sî însanê dişixulîn jî jê feyde didîtin. Me jî jê didî. Ji bo ku em bihatine arvan ji xwe re, ji pismamê xwe re, ji dostê xwe re, apê xwe re kesek ji bo arvan, ji bo pera bê arvan ji vir nediçû. Dûr de rehmeka qenciyeka baş reyeka nêz li pêşiya me bû jî. Miletê çewra me hingê zeh feqîr bû. Erebê kesî ji me tin nebû. Em bi el erebasiya datin me arvan ji xwe re dibir. Ji bo wî em dixwazin bişixule. Min ser elezyonê îşçî bûm gundê Mîlika. Xalê min ser elezyona wî rojê 14 kamyon min bar kiriye, min û wî ve me şandiye vê fabrîkê genim. Sadece ev ê elezyonekî. 3 elezyon, 4 elezyon wisa genim dişandin di zamanê xwe de. Ev însan tev jê nan dixwarin. Di gava ku çê dibû dişixulî 24 saet 1000 torba arvan derdixist. Wî 1000 torba arvan ji Dixoyê ve heta Wanê, Erdîşê, Mûşê, Varto, Bedlîsê û ji vir de jî çû Diyarbekir, Entabê, Batmanê û alê Kercewsê. Vî şevê çewra me de arvan diçû têr nedikir. 24 saet dişixulî 1000 torba arvan derdixist, arvanê me nedigîşte. Aynî bûya wê qirxa me û kepeka me û tiştê me jî millet sirrê de bû. Em dixwazin ku daxwaziyeka wisa em dikin ji xwe û miletê xwe ji çewra xwe û ê ku etkî di destê wan de heye vê fabrîka me têxine fealiyetê em heta mirinê minedar. Dema gund şembiye çend salan bi ser hev zarên gund mirine. Gundî ji mehrûmê dengê zar rabûne.
جبون وان زارن مری گندیان لسر گری پشت گند گورستانا زاروکان آوا کرنه. لی روژا ایروهین ایدی مری مزنجی لیتن وشارتن. گندا گورستانا فلا و یا مسلمانا جی هیه. دوی گندی دا جبری هر سی باوری به هورا به آشتیانه جیانه. ازدین لگند به پرانی شورکی و چند جی مالباتن محمد کیان هبونه. زاروكي عولي زعف دتشون انجا ومازال زاروك ابو انجا بيقو حالي حاضر مازال طبا شيخي مايا او مازال خواجي دي شيخي منا ياك ايش شمسه ديجي خداني منا خداني منا بداو زاروك انا فقير انا فقير بو این کانت نبود ملوی دوت شرط موان ورد شرط جا زاروکا نفسری زاروکا بود اما زن ایشخنی زاروکا جی عولتی هنه جا شویگا حالی حاضر کسم البام هنه ما والله ویگا جی جابرو باتنه تیدنه لورنجی تینه ورجی و تین ام دیجن حجری ری مزالی ملی راستی تینی لوی داری بخوازه آشلی به بخوازم من جواری متین زاروکی وانتین فلاجی برایم فلاجی دمال سه مال فلاح هبون قواقید کرن تایی صنعت دسته فلا ده هیه اريب خوده و خوده بسلمان جی هبون ویگو حالی حاضر اما لک بسلمان البام ماه اوجی ام کریوی هبن سه چار باوا ده مکریواتی کریه ام بابا بودنینه الا بدني تفركي بدركي بتشوفه نريب خده قواقي بزاروك بون قواقي بمعنى جرك وكوب وتشهد كرد انجا كوابا كورا وانيكا از ام ديا خرت شون حفا كوري وتشتابي نشوره نريب خده مخوش ديا براو و او بمعنى فلاجي آشوباني آشابو مال خویه وان آشوبانی آشابو و ایدجی قواقید کرد. والله ابو لا برا اول چمکوری کم دیجن چمکوری اول به دورتوگلا سیاسونی لور هبو اوجی خوده هبو و لوی شقی آله دیسا سیاسونی ورده دیسا آشک لوجی هبو آشبو آشبون آشه هنگی آوه و کبیر بون سوار موار مدبرد هیرا پاییزی چطور مدبرد هیرا گندی دبارا خو به چاندنیه دکن لی جبر بهابون و زوابون وک بری ناکن گنم تی آویتن لوان سالین داوین گارس هاتیه پیدا کرن حیوان خودی کرن هاتیه براندن خودی برای حال حاضر ام تشتکی جیوه گه حال حاضر جگرم پیشتر والله خودی زانه مختار پارندک مصر الوی خواره دوید شای چانده بو خودی وجینه زعف حقی خوشی آنی نانی گرم هنه گرم تچینن وقت 100 دون ماکی 150 دون ماکی گرم تچینن باش خم تشتی ناچین ناب خودیم حیوان خواهی ناکن ای کسی متنا
مختار پیشتر کسنه اری خودی ما خواهید کرد اولی نویگا اولی هبون تدی پز هبون دوار هبون ما ویگا حالی حاضری رو تشتنه لوی هرمه خورگا هری نافدار و خوش راخستیه و دایکا اواش آشپشا و خورگیه اریم راخستی چیت کن راخستی هم چیت کن قیمت ریه گوشت خود خنه بنی بروش خورونی خود داتین گوشت خود خنه بنی بروش خود و کم معصیم جارکت قلیبن و ام صاوار و برنج و داویج نسر اینجا اقصا دلار چید به گوشتی ویجی سورد به و دلار چید به ایلو قیمت ری راخستی بود چه راخستی بود ده طعمای دونی و رونی تشتی ساته ده بود خوشتر بود حیا چند مها ازدین شنگال و هرن و گنده دسا بکوه ناوا بدنگیه که کور جبر ویه دایکا اواش بانگی جیران خو ین خریبید که اما اسلام و ریزی مش اروپا ره حچی که دنگه مهرش تواره هنه و ام تخوازن هنه وگرنه جواری خواه و ام جیش خلوال جواری خوانه ام تخوازن هنه که بینی اینجا براو اسلام و ریزی خوشوان را تشینیم و سسرا و سچاوار راحتنه و رگاوه وکری به اون خیر هنه جی خواه اره ورن و جی قرغه بپار نمین اف گند واره گال و باوانه آخ ولاتو